gagayam, matutudungal daw iti tunggal maysa. Kabarbaro man na nakapadasan, ti may patangatang, diti drama aman ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti amin, makablaawa mampay, ni Linlin kan Freddy Juanites, Mary Rose Romero, dita San Mariano Isabela, kan Marites Nalika. Intay nga rod basaan, ti kapadasan ni Kabsat Dina, San Napudno Anagan. Dear man ang biyanang, ada na nobya kapadak a babae. Padak a babae kunak, talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, iso adi na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalat tamat lalaki nga aram kanyak, banag a pakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibuso na. Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Ha? Naitakat ti madi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakade. Sana dahi ta makibibiyang tiraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi baro. Talaga kit di aman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybayak ta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kahit saan kayo matakas dya iti daydilakay mo. Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang dati kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, ato'y mo tibayad ko. Apay anak ko, anyaman tinakabadtre pa muna ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutan. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang dayay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapala damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ugad, papanam nga rod man ay nanak ka. Anya day ta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alop po, si dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Nauumakan na iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit turata. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dayjay. Kuna na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin. Nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nandito inasangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di ba't po naman na umakan iti litsong baboy? Isa litsong manok, di ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin ka di na minsan nakalaman? Ay, un. Diya kong nakatext busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga yung aklunan nak? Aklunan na kun
Di kan samot makaawatan di. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mata? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, andi. Kanamom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata, napintas ka matlat ta. Saan to, pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak andi. Iso asorya, ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumat ngayong bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwan akon, andi. Di na ko mapagsardangan nga agarap kan ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastadan. Basta di naklapdan nga agarap kan ka. Pakaragsakak namin ti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita kan ka di na. Ay, makamu ka, andi. Natangkan na talaga ti ulong. Masursuro na kiti day nga, andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae ti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardingan mo nga agaram kin ka di na. Bye-bye am laeng, tapno libre ti sidaeng. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasan nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan ang mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak tamakaraman. Aklo nam kit din yan day ta. Iso ti may parbang parakan ka di na. Makapadurman mo day tangay bagbagayo tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayong to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami tatang. Apay, masigurado yaw no da kayong tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw, no, makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya akong timang baklay iti dayta. Tay tulad ko ijibalayo. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makamaw. Kahit agyaman na ka. Ato ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga ron day dyan. Diyak pabayaran. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyukit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siya kon ti mangbayad. Ada kwartak dito. Hey, pasensyaan yun jay anak ko. No, kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na. Tatunggal umay ije balay kat tila maar-aramid na trabaho ijay.
Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mait? Pasit kanaw ti panagayat na kanidila ti kas nga aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla ay maray. Bayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kinkwana. Nasingpit mo jay anak mo. Nagagit pa eh. Wen angem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayo. Ay, wen angem nakaraw jay anak ko paray. Kan, di mo adda nubya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan tararamidin na. Agbasbaso lang. Tikas nga aramidin na. Kunak nga raw dalalaingan ko man ni Andi nga arman tapno agbawing kan kwa na. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat siya nakayatun ni di na ti anak ka. Imposible day ta paray. Awan ti imposible. No talaga nga isura tinaikari para titunggal may sa maray. Sara, makadlawakan ka na. Tunggal ang kita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas-basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. Kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya. Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasa isaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangag kan ka. Itad ko matamin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa eh. Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinanak nga minan. Diyak manugot tatang. Nay, napinta sa damag dayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayatag. Malampasam tumot lang dayta anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Anda ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya, nukasta. Nagsakit tararamidon di kapsat no kanyang Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinangan tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa eh. Sa mga ano niya ti panunutan, nagititatawa makakita kin ka, di kayan tiri daw. Agyaman ako, Manong.
Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Kaya manak. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samatan. Basit la ti ininom ko. Danggayan nak nga ginaw manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang dapat arag di tibalay. No, kayat mo ah. Ano, ti iduldulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isundi naman ta. Tapno sana ka na rumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na kanindina di tibalay. Jak agawid no adda di taday ta adina mano. Dagunit day ta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kaya. Ngam ipilit na lang ta ti pagina kanya. Kasano nga rin? Di na kaya't agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko ana manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadata na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ang ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Go. Ay, apay, anyat mapaspasamak yun kanina. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw. Apay, adan ayan rubyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasalita. Uno saan, intag darum adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babayin. Kabsat ni Sara, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Unaw. Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay ngamin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko makailiw-liwag tinaramid ni Sara kanyak, tatang. Gamkas dyan matan tinapasamak. Nakasaganak amang kasarkan ka din na. Amok nga awan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umano ko tak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taadan ton anak ta. Sapay ko ma. Ta maayat naktumat la, Dina. Ay na, ay, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oh, saan ani-andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwa hindi anak ka. Saan atumbaw? Adamat lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na, inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikuga kon.
Agpada ta na masiko. Wan nga rod. Kayat ka kumaasi di rin, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanan? Taddaditan. Ay, sorry, Dina, Sa nabalit, nasingpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Wen rumbeng laing Dina. Kaya't idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasan diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyan. Apay, awan-awag na Awan nga rod tatang. Di na matrep-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ah, ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day niya hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Sana ka no na-ispal tibiyag ni Manong! Anya, Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumat lang na ita. apay ano pa nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isong muntipan nakapukaw ko kan kuana tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit, at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo, nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itid ko iti anak ni Dina. Anya? Nawaya man ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balo mo tan. Anya? Jack kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tir aramidak di na. Tababang na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon tinaglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uray andan anak ko. Kan balo Wana, saan matalapad da kita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. Ay, I love you, kunak. Kasyan na kumamatan Naundaya panahon ti panag-aaram ko ken ka. Si kalaan ti babaya na kariknak iti kastoy. Iso na jak nagaram iti sabali. Si kalatta ti kayat ko. ay. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andy. Wan Dina, promise. Oh, agkasarta ko man, Dina. Diako nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andy. Tanakitak mo kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya. Nagkasar kami nga rod kat bayat ti panagdan nami ad-ada si Mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumot ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andy, ada iti ugali na amudi. Ngam idi nagasawa kami, jak matan narik na day tanga ugali na banag apag yamyaman naklaunay. Naglabas nga rod ti tawan, nadaan kami matan iti dua nga anak kankwana. Kaya't naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayin mo, Dina. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Hello gagayam na bara kablaaw para iti tunggal may say tinaragsak nga oras kan aldaw yo amin nga wan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ken nagdangag iti kabarbaro a kapadasan ti may sakabsat dito'y drama aman ng biyanang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay ni Michelle Shin Dita Paris, Rodrigo Garcia Dita Muñoz West, Rojas Isabela, Nelly Cortez ken Vicky Oribelo. Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa Napudno Anagan. Dear manang biyanang, adabaak nga ulitig ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko ti tumulad kan kwa nang agbaak abaro. Tangamin mabutengak iti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Usay, agsukat ka taing kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan takman ako na ako nanang. Apay, kas karina ayat agaram. Ay naman o tawan maun, dandani 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo, ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita niya man ti biyag ni uncle kaw. At nagragsak matlat nga ure awan asawa na. When angam sayang ti kinataer mo, no di mo iwaras ti puli, maanak kaw. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apu ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma, tadon dagiti apu ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyok na ita. Patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Nakita anak strike inihuirak ta awan sausawer. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat na nabaakan angkel. Kan may sa pakaibalunan ayat agbaak kat saan mat. Naita nga rod ka. Awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa akanom. Hanggang manjak. Jak kaya ti maadaan iti responsibilidad angkal. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang. Kasano ko mga asawa kat awan mat nobya na. Awan interes na nga agaram. When ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madaan na kumamatan iti apu ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka naw. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbiro ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner ija abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose Kuma, di na mo kayat ngarmang. Di mo pilita, no talaga adi na kaya. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kun nagpipintas ko madagitag balin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mo di mangampun kay ti agbalin nga apo kaw. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kaw. Nay, nagawid ka mo't gayam amaor ka anakan. Uwan kan. Tabi na unak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, uncle. Kurang namin ti agtrabaho. Iso nga umayak agsapol man dito'y lugar tayo, uncle. Siyak ngay nga ta. Mabalay. Napigsaak pa'y mat ngagtrabaho. Kaya't yu ayaw, uncle. Ba kayo karpintero kayo mat. Kaya't ko tanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tay madumot ti karpintero dito yung lugar tayo. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua.
Padasam nga ibaga ka ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Hey, mapanak man nga agpaiso iti balay da. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amang numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano, agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay ijay aramiden nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amangan no aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ti pabalon nyo kanyak nanang? Apay ay apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak dayjay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton. Kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani. Kayat kon ti agid da. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat insan. Iso na lang ta medyo basay. Anusan yun, insan? Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito'y. Doon nalawat ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ati mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbag lakit din ata, kompleto dahil ti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, ti balay ti nobya minsan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidagmat gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Da kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Why, madam? Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mat ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta timba ka ni Abor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Encarnacion. Ejak kaya tinaariwawa a borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa ilaang anak ko. Nay, anak mo jay napintas a balasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Anak dito'y nanang. Nay, sino ba't na dyan? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo tinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, puli mi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na 90 titawan ni nanang ko. Hanggang si bibiyag pa'y laang. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta, Encarnacion, ayaw man ni konsolasyon. Sige, parawan kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka ujay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo anya, uncle. Waiting nga raw. Kasi na nga talata nga uray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, uncle. Hanggang agkakaingas da atalo niya. Waiting nga raw. Patinagan na agpapada.
Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pa lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel ti aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amang ano mabayagan kami dito Kan numalpas mi ti balay da. Adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Muna nang. Isa pasensyaan, di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawed. Adamat ka di, hanggang masadot kami nga agawid kanyang kal. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, iti landlady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo nangkal. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Eh, siga ati kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Una anggal, tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte na iti adabalay na dito yan niya anggal. Bagi talatan ati umapapal, tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito, kaanakan. Ha? Anya ko ma, anggal? Armam jelan lady ta. Anya? No armam na ijay, sigurado nga klonan na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manyak, di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay, lipate mo na itatulagan ta, kaanakan. Armam kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, angkel. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad, kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Kan nagsiksi ka. Nagbanglaw kan naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakken ka, Encarnacion. Oh, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka anailawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tingiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awang pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, Jose. Adan sama asawa mo. Adun sapay tiputot mo. Ay sus, patyanak ko mga konsolasyon. Awan pa'y nobiyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod at anay kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatan ka ngamin at talaga, konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo. Nagtaar ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Isu nga aklunan na ko, please.
Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mata. Kan damagak pa'y kin ni mamang kono kayat na makiin na yatak kan ka. Apay adamagan pala kat adamot kan bukod mo apanunot. Basta damagak pa'y kang kwana, Jose. Kano kayat na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Akat, damagak man ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo day ta, mamang. Ta, adamot damagak kada kayo. Ha? Anya day ta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknakmat nga adda pa naghayat ko kang kwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awanton kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno, addanto kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonan iti kabitan na panawad. Uncle, inaklon na ko ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sa Jose. Inaklon na matay na inkarnasyon. Ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon na nga gina. No, ada ko maapay abiyag ni Lulom akat armen namat di kabakitan. ay, nakanakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta, saan data pinarigat na gidyang agina. Hanggang di datanto nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan tay ti sanikwada no bilang laang. Unang awan met kwartata apang nga kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta kende inkarnasyon. Insan, di kay mat imay nagtrabaho di kalman. Ay, kwa? Si Madot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Ta sumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di, panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga may nanakiayan na yat kayo pay lang. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay! Di kayon sumanao, nanak. No kayat yu ti sumurot. Agim paki kayo matan. Ta ikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta, at dan nobyam, anak ko. Wala nang. Kadwak na rudan ang nagawin. Ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kasta mo, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Taynak mangisagan ay ti merienda. Ay, kinala at nakanak ko. Adda magayam nobya mon. Nagsaya atay. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. Adda di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Ang mga no aday dulduli ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa bali ngamin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko akisiw. Masapol ajak langanan tag tumariti agas ko. Anya?
kasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Inkarnasyon! Agawid kayo! Daday, adaman na gijay taga-bangkong. Alangan na kano ti balayan. Anya? Baybayan yun ano alaindan. Makaumamot na kita tao. Kadi awan pag naadan dayon. Katanya nga rod. Talaga akas taa. Katsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay na kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. Sige. Agimpaki kayo. Taumay na kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidak kalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad apulos. Iso baybay ako na. Ha? Ay, lokasta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Ang naadmat na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko. Taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pag naadan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Abay ti anak ko! Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya! Ay, sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na! Nalipatan na kanong amin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga rin ti anak ko. Ay na! Agigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan. Ha? Apay nga Angkal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok matan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan matan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met amo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan Angkal. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Husay. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Ay, sana Angkal? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, Angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo. Husay, Delphin. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa, apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yung paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Diyak nang binulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Kwa, saan pa'y? Kan, apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay ko mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niya. Kan mo di ak no daduma. Adda chimpo ana ungetak. Kan silosoak. Agkabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi ka lang ti love ko. Awan na pintas sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak.
Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kas ti alutan. Nagapgad. Agsinatan internasyon. Anya anaapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, duraban kan Delpin. Ah, Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngag di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't idijay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti dua bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot lang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod naramidan mi kan ni ulitag kuno di tinangawat, iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho, tapnada pang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam, pakaragsakan launay ti gayam yo, tikan tayo akanayon amang subsubaybay kadagiti drama tayo, ama ng biyanang ken biag ti tao. Ang drama, kaya't salamat kada kayo amin ngawan labas. Welcome kayo akanayon ngagdengeg ka nagbuya dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Kayla sa napod na nagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay Dabeng Sagun dita Green Park Village Kainta Rizal, Vilma de la Cruz dita Payaw, ken Jonathan Willie. Kasi man ti ko na ni Kabsat Kayla, dear manang biyanang, may papan iti kabsat ko, siya kan iti nagbalina, nobya na ti pagtarayan to'y kapadasa. Napintas kan nasingpet ti nobya ni manong ko, isaan nalaka anaya si dagtiriknak kan kwa na kas ipag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kayla, bumangon ka ditan aldawon, inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutang aglabananang, inton bigatang. Bigat ka abigat, madadaulan dagiti kawas mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigatan, promise. Maturog akpay tanin napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi Ala, bumangon kan, tatulungan nakman mo't nga rod nga agdalos, taday, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodon, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay, di ka mo't agdalos. Anya kayo matam? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mo't, di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo, Kayla. nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Diyay laagil ilad ter aramidan na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tiagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosa. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka bagais. Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay.
Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agduma da iti ugalikin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad, mate. Imbes na nila'y katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos da ijay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na, ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyag na? Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngam awan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulak ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan a mansyon? Si kakit di man. Uray mo't da kami. Bastit la jay balay mi. Ne, ang damat ka doon masimang pat manong. Wan kaila, iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kailan. Ay, kastamat kan ka Irene. Jack Lane pagaro. Napintas gayam tinobya ti kapsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kapsat mo kunamsa. Huwag nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mang isagana iti merienda. Tapag merienda, antaman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na nang. Si Mrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito yung kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, parang kunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko gustuan na ni Irene nga agbaling nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod Gam, apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan, ti pakasaram. Una nang. Karagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayak. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, katala makambu ka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan tanay. Mapmapanan ti tawon. Nasingpot lakit di jay nobya. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang aro din, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray. Tano siya? Nabukilan ti pangadang ko ang makikalay sa ken ka iti uray anya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, okay la. Hello, manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Kay magawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kay naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga ron agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamo ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Among, kaya't kumanti ugali jay kabsat mo. Nagsingpwet kan naasikaso kanya. Uwan tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamo ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan manong. Adto pa ti pansit, Irene.
Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. At pwede drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kit din kan ka. Itay-pay lang as ikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto at turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpit ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, ag naudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni balay da. Mabanugak ng biyahe no kas diya sarong karak iti balay da. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, lutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Wala nang. Pagsasaritaan tayo hindi kasarmay. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawan no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay ha. Agluto kayon to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadilaang ag-relax dito balay manong. Ura agil iladlat aramidan na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla akmatan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto kayla. Saanan? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito balay mi. Agyaman na kayla. Nakasingsingpot ka gayam nga ipagtubi. Nagasatak, takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingpot ka, Irene. Numadlaw ko nasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko Anya? Ala, manganta nga rodan kayla. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kayla. Makikainda akon andito sila niyo ni manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agigda kalat na. Awan mo't dakas na. Agpada tamot a babae. Kawan mat. Maragsakanak nga ron, tanagbalintan a close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak ka talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog ta nga rodan, Irene. Napananda ay rin kan kayla, anak ko. Awan da manan dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Ang mga numarabyan da manan asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan kayo yung dagijadwa na nang. Mayat mati ko kuyugan daan niya. Very close da matan iti tunggal maysa. Wan nga ron, ba nagapakaragsakak? Taag kaalaan na nga agipag. Agkatunusan da. Ken adda nadlaw ko kini ating mo. Manipod adda ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba.
pati agluto ka na ginaw. Babain siguro kan ipag na ananang. Kasanaw, tulagan tayon at ikasaryukin ni Irene. Tani, agdandan na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama itinobya. Ay, nukasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasan. Kan tapno agbalinan legal ti panagdan nami kan ipag mo. Di kanto nga ta agbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga min nadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la ko man sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong, agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sa pay ti kasar. Nasingpot-pot yan obyak ti kunaka din ka. Ay, sus, pudno ano biyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuy-kuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa ti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa ni Manong ko, Irene? Katun akay lang. May mayat matlang no kasar kami. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Juan. Jack ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kasta ya? Ni, Jack amo dayta Jack pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang. Tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysagmakam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo. Iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayan no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanong aldaw. Kuha. Alan, uray sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayam ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayam ko. Sa din ang tipagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no tigayam ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. Nung may kasarmon ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay agit ipapanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalin mat no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agid datan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ron dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mati pa nangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you data, Kayla.
Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Anya ka din dahi tangay bagbagam kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti parakan ka, Irene. No kasta. Lakyan ka kayla. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla. Apay nga awan mo't dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak na nang. Namin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apay nga Ay makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar tinaparanda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan da ita. Ray, apay anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Dagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post di anak yun nanang. Anda ta. Oh. Ha? Dakaylakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Anya ti kayat asawan da ita. Apay kasta. Lakyan di kaila nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isoblim ni Irene kini Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tay ayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Ngam, nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurad ang mangipod no iti amin. Sapay ko mawatan da. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kapsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkapsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayo. Wan, Nanang. Agawid kaming tumatlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayim ko. Ibaga man tagpay so kanyak. Adda lalaki man niya. Wan! Adda lalaki! Anya? Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso a pinaypaysok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyo no dangran na. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyo, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmanta nagawid kamutlangan kaila. Manong pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Hindi tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Moro tan iti lalaki anak kasi kukungkuha na. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan na. Pagbababawiyak tigas dingin naramid ko. Nabayaga panawan sa kami naging okay iti kabsat ko. Inanusak nga inuray ti panang pakawan na kanyak kat naragsakak ta nagsublimat lang ti sigo dalin nangan mingag kabsat.
No malagip ko tinapalabas, mababai na kitikapsat ko, tanaramid ko tinang traidor kan kuana ngam nagbabawya kon day chay. Katita damat ten trabaho kat nangasawa matan ni manong ko, kat adan dua nga anak na. Kat siyak single akpay lang aging gaita. Alakastan, bigay mo, kaila. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimit lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Makablawan kayo amin iti naragsak nga oras kanal daw yo ngawan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat luna sa napudmanagan tintay drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ray Angkiano di Takatar, Rogelio de la Cruz, Wilfredo Dinong kini Jason Galang. Kastiman ti kuna ni kabsat luna. Dear manang biyanang, siyak tayo no adda makita wenno magustuak, gatangak, no lakit dita adda paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat may pasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita tanakalpas kan iti panagadal maulo na anak kao. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho anak kao. Ay natataang kamao dyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kao? Wen tatang. Dakal ti sweldo iji nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho ington bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kao. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam token ko na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan anag sinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't ijibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendengam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak tungarod no agsweldo ni Luna. Lay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngamin iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man dyan may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali tibag iti kada aldaw. Diyak kayat nga ibagada nga may sa lang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam tada sweldo na. Nagmayatag siyapim. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, iyakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag, ate, itit ko kada kayo, no kaya tiyaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko.
Urayan yung nga ron ta alak ije kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan, Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdam aje paggatgatangan iti cellphone ije mall. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pay ngam. Kayat kon nga sukatan ije cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akong ije cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayong tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Lay, no kagat-gatang mo dito sa cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanya. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila akong langan tapno ada sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatang nga mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan? Apay, naumaamon? Wan nga ron. Diya kurso na dati kamera na. May mayat di may nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipus. Tabarang addamang gatang, friend. Pangipipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo nanak ko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata mo dayta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga ron ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yung alaan yun dyan nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo nga ikanit ti kwartayo. Panyat itad na ngay, katno pasaray iso pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakase? Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Ado ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan nak ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak, masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwak kat. ay asos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito, isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat datan. Nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na dito. Idulin mo anak ka, isimpam. Da kayon ati mangisim pa. Hangko nga masango. Inakagdigos nta mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan.
Basta agswilduhak, ada kayo itoy. Katun tao mayak mat dumawat iti igatang mi iti sidaen may. Ay na, sinanyo nga minandyala kayo nga kadandan na yo, tagsubli kayo na itoy. Agbasbasol kayo lang iti kasta nga raramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaen mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mo ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo mat us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom dagit hangay. Itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay lang. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko. Kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30 mil Imbes nga da kayo timang bayad iti data. Tapag rebungan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Ka tumulong ka mo tang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan eh, ado pa'y ti paggasto sa... Ka awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Alawans ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mat ngagsusweldo ka. Igatang mo mat ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to, ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da antinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kailamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuin na ta pensyonada mo't nga may. Kasla kayat kumatikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rik na. ay na nakambirok ka manan iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutay. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyamot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanagan talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wan, ngam itulod ka laang. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ni, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat maya tatanagsi na kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan
No di nak mapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y parangan. Nakahilera mo ditan dagiti nagdadakkel amula. Uwan na nang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko At daya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nanginati pananggatang ko idta. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katun Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay unayon. Naglakamot ang mauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatan. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taisupay ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwartak. Naglalay ngam ngay. Diing kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta, iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagito'y. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat sabot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalako may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbambanugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ilatag ko mo tinaglakwa kiti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Tapay ko mga ilatag ko. Una, bingayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y iti nangingina. Kitaan nak. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lotlote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, mausar mo. Jay daga ngay, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak, iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabay-bayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat may nati umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrabahuan tayo.
dayon. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ijay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka nak nga talaga. Sige, sige, mapana ko nanang. Kahit ada na sa pula matrabaho, Ay, nagrigat matagbiro ka iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isod na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dyan nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan na, marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? di na kam tumat ngamin tinangag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirum mag. Wan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko, idi. No nag-urno nga ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngumawan mo't kas-askan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit anang aramatam nga agabraw na nakaw. Ada na bulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay anti bagay manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi ka. Saan agapunta ado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangay. Nga uraysan mo matunay akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kaya nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anad kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinara na kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayo nga agsinsina ah. Wan anak ko, ikarimi dayta. Nagsarbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaipundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayem mo, Luna. Ala gagayam ditan tinagpatinggahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kani sagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.